पर्वरी नॅशनल हायवेचे रुंदीकरणावेल्यान सरकारा आड बोवाळ सुरू जाला। सुकूर पंचायतींत लँड सर्वे आनी भूंय संपादनाविशीं सरकारी अधिकाऱ्यांनी जनसुनावणी दवरिल्ली, मात ती कसलेंच कारण दिनासतना कवळ्ळी। सरकाराच्या कारभाराचेर लोक बेजारल्यात। नोकरी काम धंदे सोडून सुनावणेक आयले जाल्यार सुनावणीच रद्द म्हणून लोक चाळवलो। रस्त्याच्या दोनूय वटेनी घरां, हॉटेल, पसरे, हॉस्पिटलां आसात, तांचेर खंय बुलडोजर भोंवडावपाचो प्लान चल्ला। आज एक का हमें नोटिस दी गई थी कि जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर हो रही है उनका एक हियरिंग है और आप इस हियरिंग में हाजिर नहीं रहेंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन लिया जाएगा। कुछ 3-4 महीने पहले हम लोग सब मिलके पर्रिकर जी के पास गए थे। तब पर्रिकर जी ने कहा था कि हम पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे और आपको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपके ग्रीवेंसेस लिखे जाएंगे, लिख लिए जाएंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें हाईवे कैसे निकालना, ओवरब्रिज कैसे करना। हम यहाँ आए तो यहाँ प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही थी और सडनली अभी इंफॉर्मेशन दी गई कि सब कुछ कैंसिल है। अब यहाँ 400-500 लोग इधर आए हैं, वर्किंग डे है आज। 3-4 तो इम्पोर्टेंट डॉक्टर यहाँ के जो अपनी हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आए हैं, इन सब के समय की कोई वैल्यू नहीं है इनके पास। ऐसा लगता है कि कोई चुपके ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे ये पूरा परवरी सिटी डैमेज हो जाए और हम चुपचाप देखते रहे। कोई कारण नहीं दिया गया और आज प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसकी कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई प्रेस नोट, कोई प्रेस एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है। आज सिटीजन परवरी के सिटीजन को कुछ मालूम नहीं है कि आज इधर क्या हो रहा है। We will fight it out. We will not allow these things to happen under any circumstances because you cannot destroy structures which are existing for last 50 years and more. And this road was never meant for a national highway. People here in Porvorim we have settled who are staying because this is a virgin city, this is a healthy city, and this city they have stayed and spent all their money to build up their business houses also. Gradually this will become a polluted area. We would have been happy if the government, before starting the work, all this on the national highway now, could have taken people into consideration and talk. Would have been ideal. 2009, Mr. Parrikar was an opposition leader. He has fought with us. We have moved hand in hand. And we had meetings with morchas and everything, and Parrikar was a part. This problem, Parrikar fully aware about this problem. He is fully aware. But in that, I can show you papers. And we never come from Porvorim. There are papers of his stock National Highway of 2009. These are 2009 papers where Parrikar has given a talk. Porvorim locals from the action committee panel and all this. This is done. All this Parrikar stock of those time that he will not allow these things to happen. And I think we expect him to adhere to his commitment of those times. साकवाळी सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्ताचे सुवाते वेल्यान परत वातावरण तापले। लोकांचो विरोध आसतना चर्चीचो पाद्री फेस्त नवे सुवातेर शिफ्ट करूंक सोदता, मात लोकांक फेस्त पयलीं सावन जाता थंयच जाय। लोकांनी आर्च बिशपाकय ह्या कफुसांवाचेर बरयलां, मात अजून जाप आयिल्ली ना। शुक्रार मेरेन आयली ना जाल्यार हे लोक आल्तिना वेल्या पॅलेसीचेर पावतले। फादरान सांगले की व्हॉलंटियर मिटींग हा म्हणून आम्ही येयले हांगासर सगळो गांवचो भाव येयला, लोक येयलो। ही मिटींग ताणें सुरवात करता आसतना तो नांव घेवंक लागलो, व्हॉलंटियर कोण आहा पळय ते। तो आमी क्वेश्चन केले, फेस्ट खंय जाता, तो जबाब आमकां दिना खंय जातलें तें। मागीर तो परतून आमी विचारीत रावले, कित्याक तो रेक्टर इगोर्जेचो फादर मानेर, आनी तो आमकां जबाबूच दिना खंय फेस्ट जातलें तें। सो आमी गांवच्या लोकांनी रिक्वेस्ट केले ताका, तो गांवचो सर्वांतीचो सेंचुरीचो रेक्टर म्हणून हें आमचो रिक्वेस्ट बिस्मा कडेन करचो म्हणून। आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केलेलो, पूण आमकां ते अजून पासून मिटींग दिना। तो लोक आतां सगळो चाळून पडला की हे म्हणटा फेस्त थिंगाच जातलें। फादर लुईस तांकां सांगता पुरीस मोड आनी हुसेन कार्ड म्हणून क्रॉस तो करपाक, आनी ताणें गांवच्या लोकांक चॅलेंज केल्या, सुटां घालून, फुगेट्यो मारून, घुमटां वाजोवन लादीन करा म्हणून सांतवारी हे फेस्त हिंगा जावचें ना, तो चॅलेंज करता। आनी मिसार तो आल्ताराचेर रावन गांवच्या लोकांक शिराप घालता। हे पाद्रीपण आमचे आमकां लॉ दिसता आमी क्रिस्तांव म्हणून, कित्याक असले पाद्री भाव आमच्या हाय धर्माचेर फूट घालताय जाल्यार आनी उरला आनी कितें आमकां। हे हांव मागता आमच्या बिस्मा लागीं, आमकां फ्रायडेसान तर तो आमकां जबाब दिना जाल्यार आमी सगलो लोक एकठांय जावन बिस्माचे पॅलसीन वयतले। आमच्यान कित्याक हेच जाग्यार
हेच जाग्यार बाजिलिका बांदूंक जायना जाता आमी सगळे एकठांय जावया आनी आमी करून दाखोवया आनी सांज देवाचे हे मॉलाक हे जाग्याक आमी वालोर दिया हे जाग्याक लागून लोक येता तुम्ही पयला आसतना लोक वालंकनी वयता कित्याक वयता ते जाग्याक व्हॅल्यू आसा म्हणून वयता तेच पळय आख्खो गांवचो लोक आख्खो व्हडल्याचो लोक ह्या जाग्यार येता कित्याक हे जाग्याक व्हॅल्यू आहा आनी आमी जागो हालोवचो न्हू हो म्हजे प्रयत्न आनी हांव मागता आमच्या वडिलां लागीं आमचो हे फेस्त हिंगाच व्हरोन दी 16 तारीख हिंगाच आमी करया पार्किंग प्रॉब्लम आहा कितेंय प्रॉब्लम जाल्यार आमी फेस करया आनी सगलो गांवचो लोक तुमचे बरोबर आसा सांकवाळचे हिंदू लोकूय क्रिस्तावां बरोबर हिंदू लोकांकूय फेस्त जुन्या सुवातेर जाय नव्या सुवातेर तांचोय विरोध हांव ल्हाना व्हड हांगाच जाल्लो आसा म्हणटकूच हे फेस्त थंय जाल्लें आमकां नाका कित्याक वर्सां फेस्त आमी हांगाच करीत गेल्लीं आसा आतां हे कितें जालें आमकां कांय खबर ना एक फोन मारल्यार 1000 तरी आमचे हिंदू भाव एकठांय जातले आमचे लोकांक तेंको दिवपाक पूण आमकां फेस्त आमकां हांगाच जाल्लें जाय आमी हिंदू भाव सगळे एकवटान रावन हे फेस्त कशेंच त्या जाग्यार दिवपाचें ना प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार गोंयचे आदले मुखेल सचिव डॉक्टर जे.सी. आल्मेदाचे कुडीचेर ब्रेस्तारा सांतिनेज सिमित्रींत निमाणे संस्कार जाले मुक्त गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकाराच्या कार्यकाळांत मुख्य सचिवाची जबाबदारी तांणी सांबाळ्ळी उपरांत एक अणभवी आनी बरो ब्युरोक्रेट म्हूण सरकाराच्यो कांय जबाबदाऱ्यो तांचे कडेन आयल्यो भारत सरकाराच्या प्रशासनांतय तांणी जबाबदारी सांबाळ्ळ्या ताचे फाटल्यान तांची घरकान्न आनी भुरगीं आसात निमाणे यात्रेक तांकां आर्गां ओंपूंक कितलेशेच मानेस्त पावले गोयचे आदले मुखेल सचिव डॉक्टर जे.सी. आल्मेदाचे निमणे संस्काराक आयिल्ल्या मानेस्तांनी तांच्या वावराची याद काढली He belongs to that group of bureaucrats who went by the rule book. He has held positions which any Goan can be proud of. He has been the Chief Secretary, Chairman of the EDC, Registrar of Cooperative Societies and held almost every possible position a Goan can be proud of. And we will find today nobody accuses him of having done any favoritism. Nobody says that he did not follow the rule book. He was Chief Secretary when I was Minister. He was a visionary and always a class of a man. Whatever he did was in the interest of Goa. So I wish his soul rest in peace. Was a warrior of the old world. You don't find such people anymore. He deserved, I think, a much bigger and better funeral, having been the first Chief Secretary of the state of Goa. But then in Goa we seem to forget our heroes. But I'm sure Dr. Almeida's work will be followed by quite a few of the young civil servants who joined service. After he retired as Chief Secretary, he took a lot of actions on behalf of citizens. He also challenged the power plant which was being put up at Sankwal, and he wrote letters, wrote serious articles, participated in various public exercises. If every Goan citizen did what he did, if they come out of their shells, if they participate in Gram Sabhas and write and speak about things that are happening, then we can say that J.C. Almeida is not dead and that he is very much alive. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. give a commercial break.